kasayki munasqa wawqimasi qayarispa kanchik watejmanta maychus kasan kay repaso de la lección de escuela sabática. Maypitas noqanchis tinkunakunchis yachanapaq ichari kay killas noqanchik parlaspa karqanchik kay libro de Salmos manta. Kunandia noqanchista parlawanchik ajinata nisut ita. Mana tukukuyniyuq takiy tiyan nispa. Ari. Libro de Salmos rikuchiwanchik kay semanapi imaynata noqanchik takiy ninchikwan alabanchik Señor ninchikta. Gracias tawanchik porque pay ashka bendicionesta akamun kawsay ninchikman. Chaymanta hinataq munasqa wawqimasi noqanchik ñawpaqman apaspa kasun kay lección de escuela sabaticata. Noqanapaykamuykichis Diospaq sutinpi chantapis aparichimuykichik mark'ayta sapa nik'ichikpaq. Qallarinachis kicharispa maychus kasan kay versículo de memoria. Chaypaq invitayki mask'anaykita Diospaq palabrampi qillqasqanpi kay libro de Salmos capítulo 104 versículo 33. Maypi noqanchik tarinchik kay declaracionta nin ajinata. Noqataqri kawsayniyuq kanaykamaqa Señorniy Tatay Diosman takiykunata takisaq nispa. Ari. Noqa qan munasqa wawqimasi kawsayniyuq kaqtiykiqa qan Señorniyki Tataykiman takikunayki tiyan. Takinallaykipuni tiyan porque payqa ashka bendicionta apachimusuyki. Noqanchis kawsasaqtinchik takirikuna tiyan. Espíritu Santunchikta almanchikta noqanchikqa sumaqta waqaychaspa sumaqta kusichispa. Lección de escuela sabática kay semana parlawanchik nispay imarayku noqanchik Diosninchikman graciasta qusunman. Imarayku noqanchik alabana payta acaso imata pay ruwan noqanchikpaqri tukuy imata munasqa wawqimasi. Chayrayku ñawpa timpupiqa santuario ukupiqa Señorninchikta alabaq kanku makisninkuta uqharispa tukuy sonqomanta. Kay declaracionesta noqanchik tarispa kasun maychus kasan kay libro de Salmos 134. Mask'arispa kasun may niwanchik noqanchikta ajinata. Jusca ñawirina kay libro de Salmos capítulo 134 nin ajinata. Tata Dios bendicisuchun. Tata Dios tukuy serviqkunata. Tukuynikichik payta yupaychaychik. Maqinkunachus Diosta yupaychana wasipi sirpinkichik. Sapa ch'isi chaykuna. Santu wasinman makisniykichikta uqharispa Tata Diosta yupaychaychik. Cielotawan kay pachatawan ruwaq Tata Dios Sion urqu patamanta qankunata bendecichun nispa. Amen munasqa wawqimasi. Ñawpa timpupiqa urqu Sionqa sumaq bendicioniyuq karqa. Kunan tiempoqa noqanchispaq kawsayninchik congregakunachik tiyan iglesiapi. Chayqa bendición kasan Diospaq wasin noqanchikpaqa. Ñawpa tiempotaqa pikunachus sirvigichis tukuyman uqharichis makiykichikta alabaychis takiychis Diosninchikman niwarqanchik ichari kunan tiempopis noqanchik alabanachik tiyan tukuy sonqowan Diosninchik tatata. Porque pay qowanchik kawsayta. Porque pay qowanchik atipayta. Porque pay qowanchik salvacionta. Mana chayllachu munasqa wawqimasi. Ichapis wakinkuna ninku imaynata noqa alabayman. ¿Acaso Diosta noqa riqsinichu laduypichu kasan? ¿Acaso noqaqa paywan parlanichu imata? Ari. Ichapis noqanchikqa mana payta rikunchikchu aychamanta tuyuman ruwasqata kay tiempoqa. Pero payqa akamuspa kasan bendiciones ninta. Sapa p'unchay
Zapadia kawsayninchikman, chayrayku noqanchik graciastaquna tiyan, makisninchikta uqarispa nina tiyan gracias Diosnita tay nispa. Mana huchachu makinchiktaqa uqariy munasqa wawqimasi. Al contrario, Diosninchikqa paytaqa noqanchikqa tukuy sunqumanta alabana tiyan kawsayninchikwan. Ñawpaqman thaskispa kay lección de escuela sabática parlallawanchikta maychus kay mosoq takiy nispa. Libro de Salmos yachachiwanchik Diosninchista reconoceyta mashkatachus pay ruwasqanta noqanchispi. Ari, aycha runas huchasapas kaqtinchikqa mana noqanchispaq facilchu munasqa wawqimasi graciasta qoy. Chayrayku Diosninchik saqiwarqanchik palabranta icharin reconocenapaq. Libro de Salmos yuyarichiwanchik Diosninchikman takirikunata. Pero kay kutipi niwanchik takirikuy mosoq takiywan. Maychus kasan kay imatanita munawanchik kay mosoq takiy noqanchik tarispa kasun palabranpi. Invitargi kuska kicharinata palabranta. Maychus kasan kay libro de Salmos capítulo 33 versículo 3. Kuska entonces noqanchik mascarispa kasun kay libro de Salmos capítulo 33 versículo 3 ñawpaqman nin ajinata. Mosoq takiyta payman takichik kusikuywan k'achituta tokarispa takichik. Tata Diospaq nisqanqa chiqanpuni, ruwasqasninqa rikuchiwanchik chiqan kayninta. Tata Diosqa chiqan kaqta justiciawan munakuywan, kuyakuyninwan tukuy kay pacha hunt'asqa kashan nispa. Mosoq takiyniyuq qankunaqa takikuychik tukuy sunqumanta Diosnikichik tataman. Cielota tukuy chaypi kaqtapis Tata Diosqa niwasqanqa ruwarqa, siminpa samayninwan imaya nispa. Munasqa wawqimasi, kay maychus nisawanchik mosoq takiywan alabay Diosnikita niwanchik niyta munan kayta. Diosninchikqa ruwasurqa qanta, t'urumanta hap'iswa formagurqa runaman icharin mana chayllachu, makisninwan samayninwan kay pachata payqa ruwarqa. Sach'achus, animaleshus, frutaschu, verduraschu, alimentoschus tukuy imata ruwarqa. Chantapis k'anchayta churaspa karqa kay pachaman. Chaymanta reparaspa kanchik Diosninchik tatata maypinchus pueblo de Israelta esclavitudmanta urqurqa, cuidarqa chay llaqtataqa, sumaqta payqa alqarqa ichariqu chayakusta chayllanninta paykunaqa lluqsimunankupaq. Hinallataq reparaspa kanchik Dios justiciayuqta, maychus mana payta gustanchu mana allin ruwayqa. Al contrario, justiciayuq pay kasan. Chayrayku niwanchik kay versículo icharin chiqanpuni ruwasqanqa rikuchiwanchik chiqan ruwasqanta. Chantapis Diosninchikqa justiciawan munakun kuyakuywan tukuy wawasninta. Chay mosoq takikuyqa kunan tiempo noqanchikpis reconocena tiyan Diosninchikta justiciayuqta, chiqan justiciayuqta kay pachapi. Noqanchikqa reparanchik ichari mana allin ruwasqata, injusticiata, wañuykunata, sipiykunata, ichari wanchiykunata, warmis ashkata wañusanku ichari, pero Diospa justician dia t'akakamunqa. Manaña faltanchu chaypaqtaq runaqa justiciata chiqanta perdón mañakunan tiyan ichari, pero yuyarichiwanchik imaynataqa noqanchik alabanata. Escuela sabática nillawanchiktaq munasqa wawqimasi, maqin takiyniyki yuyarichisuyki Diosninchikman.
Sichusqanchik yayki kunan tiempo uhmosoq takita chayqa mayqin kanman. Ima inutagan chikllarikiman, ima alabanzatataq, ima takisitutataq qan chikllaikiman, graciasta qunaykipaq kay tiempo Señor ninchikman. Noqa compartir munani takita munasqa wawqimasis. Maychus karqa nisan a Jesús entrega todo. Tukuy imata hayway Jesucristoykiman nispa. Nin ajinata kaitaki. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. Dios ninchik tataman entrega y songoykita, chantapis heridas songoygi ukupata. Paitachá mosohyachenga, sanuyachenga, hampenga tukuy heridasta. Llakiynikitapis kusikuyman tukuchenga nispa. Chayta kayqa noqataqa astawan Gustavo munasqa wawqimasi. Chay yuyarichiwani masapachu kasani kay pachapi, Dios ni tiyan. Ima sonqop akisqatapis yakiynitapis pay kusikuyman kutichenqa nispa. Chay kallpachawan seguramente qan yuyarisaykiña ichari mayqin innuwan mayqin alabanzawan graciasta qoykiman Señorman. Amén, hermano. Chillasqaykimanta. Ñawpaqman taskirisun kay lección de escuela sabatikawan. Maypi nillawanchiktaq ichari pitaq kawsarqa chay santuario ukupiri, santuario ukupiqa munasqa wawqimasi kawsarqa Diospaq presencian. Dios ninchik chaypi tinkunakurqa wawasninwan. Pero pichus kawsay munaqkuna chay santuario kupi, pikunachus yaykuq karqanku chay lugar santomanqa, pikunachus allinta llank'ariq kay pachapi, allinta ruwariq wawqimasinkunata, allinta ruwaspa tukuy huchankuta confesaspa, may ch'ichi ropayuqqa, may ch'ichi huchayuqqa munasqa wawqimasi, noqanchik kay kutikama, kay tiempokama, ma risunmanchu Diospaq presencialman. Ichapis noqanchikqa mosoq ropachu raykukusanchik ichari, pero engañakusanchik, porque reparaspa noqanchik sonqonchiktaqa ch'ichi kasan, t'uruwan ichari, t'uru pehtuykuwan, hucha pehtuykuwan sonqoytaqa, ichapis noqa pakarikusani, pero siqan noqa rimunanchik Diospaq presencialwan, paywan kuska kawsarikuyta munaspa chayqa ñinpuchakuna tiyan, asakuna tiyan sonqonchikta, transformakuna tiyan carácterninchikta munasqa wawqimasi. Imaynata noqanchik chayta ruwasun únicamente Diospaq yanapayninwan. Únicamente reconocespa Señor ninchikta tukuy llayninchikpi. Kapahchu pobrechu kanchik reconocena tiyan Dios yanapawaspanchikta. Ichari chantapis nillawanchikta ajinata ichari noqanchik saqena tiyan tukuy practicata, mana allin ruwayta. Imaynamanta noqanchik Jesucristoman k'askarisunman ichari noqanchik saqenachik tiyan laduman ch'ichi kayninchikta, huchasapas kasqanchikta. Maychus niwanchik hermanos kay libro de Salmos capítulo 24 pi noqanchik tarispa kasun maychus ashka declaracionta mask'arinchik nispa ajinata. Salmos 24 versículo 3, 4 y 6 nin ajinata. Pitaq tata Diospaq urqunman wichariyta atinmanri? Pitaq tata Diospaq templonman kayta atinmanri? Kay hina runalla tata Diospaq templonpi kayta atin. Limpu kawsayniyuq kaq, limpu sonqoyuq kaq, pichus qasi Dioskunata mana yupaychan, nitaq yuyakuspa juraq chay. Chantapis nillantaq, chay runataqa tata Dios bendecenqa, salvaq Diosnintaq cheqan runapaq payta qhawanqa. Ajina kanku tata Diosta mask'aqkunaqa, Jacobpaq Diosninpaq ñawpaqinpi kayta munaqkunaqa. Pikunataq munasqa wawqimasi temploman yaykunqa, pikunataq paywan kawsankunqanku limpu sonqos, limpu kawsayniyuq, limpu
limpu makisniyuq ichari uhladuman churaspa juramentosta mana yuyakuspa chaykunasta noqanchik kay tiempopi kunan saqena tiyan uhladuman churana tiyan qonqana tiyan chaykunasta munasqa wawqi masi ichapi supaqa munan urmanallata peqtukunata kaykunapi pero noqanchik uqharikuspa mañakuspa Diosninchikmanta paymanta hapikuspa sinchita ñawpaqman thaskina tiyan ya casi t'ukuychanapaq munasqa wawqi masi niwanchik lección de escuela sabática yachay importanteta noqanchikpis alabasunman Diosninchikta hatunchasunman sutinta predikaspa evangeliota sumaqta waqaychaspa tukuy latupi ari sut'ita willawanchik maychus kasan kay libro de Salmos capítulo 96 pi mask'ana hermano ari yanapaway kusqa ñawirispa kana maychus kasan kay Salmos capítulo 96 hatun declaración kallanta imaynatachus takininchikwan waqkunaman predikasunman Diospa munayninmanta yanapaway entonces munasqa wawqi masi may kaypi noqapis tari munasani maychus kasan kay Salmos 96 versículo 3 nin ajinata hatun kayninmanta tukuy nacionesman willaychik chay sumaqchaq ruwasqasninmanta tukuy ayllusman parlaychis Diosqa may hatunmin yupaychanaykichispa hina tukuy sonqomanta takirikuychis sinchita yupaychaspa Diospaq yachayninta tukuy nacionesman munasqa wawqi masi musuq takiywan chay alabanzaswan chay himnoswan noqanchispis willayta atinchis predikayta atinchis yachachiyta atinchis waq ayllusman waq runa masinchikman mashka hatun atiyniyuqta kasa Diosninchiktata Espíritu Santo Jesucristo maska tachuspayqa wañurqa noqanchispaq chaymanta noqanchispis predicananchik tiyan hermano hermana noqanchispaq mana nimasqa sacrificio valerqachu salvación ninchayqa pero Jesucristo wañurqa noqanchikrayku chayrayku kay libro de Salmos yuyarichillawanchikta ichari tukuy sacrificiopi noqanchik deleitacuna tiyan Señor ninchayqa sacrificakurqa chayta noqanchayqa yuyarispaqa waqkunaman yachachina tiyan chayta yuyarikuspa noqanchayqa munasqa wawqi masi ñawpaqman thaskina tiyan porque a través niwanchik ichari kay libro de Salmos noqanchik takiyta atinchik Señor ninchikman graciasta qospa taki ninchayqa mana tukukuyniyuqchu gracias ninchayqa mana kananchu tiyan tukakuyniyuq al contrario Diospaq kuyakuyninqa hatun mana tukukuyniyuq noqanchispis hermanos ama saykunachu Dios ninchikman graciasta qona imaniwarqanchik Salmo 104 kawsayniyuq kasaqtiyqa noqaqa takirikullasaqpuni Diospaq munayninmanta Dios imaynata milagrusta ruarqa kawsayniypi kawsaspa hermanos wañusqaqa manima uyarinchu wañusqaqa puñusqa manimata ruwasurmanchu kawsayninchikwan alabana takirikuna Diosninchikwan tukuy sonqomanta chay yachayta noqanchik tarispa kanchik kay semana kay lección de escuela sabáticapi munasqa wawqi masi tukuychaspa kanchik kay yachayta ayamincha watamanta noqanchik tinkunarikusun ama faltaychu Diospaq bendición ninwan kaychis sapa uqnikichis